Himas rehas sa sarong miyembro kan Civil Security Unit sa Iriga City Hall, makalihis na arestaron sa pigkondusir na anti-illegal drug bypass operation kan otoridad sa Barangay Santa Cruz, Iriga City, alas 6:43 nin Banggi kaining Sabado. Binistuan sospek na si alias Dominic 56 anyos mayagom asin residente kan Zone 6 Barangay San Francisco parehong syudad. Inarestuan sospek makalihis na mapabakalan nin sarong pidasong heat-sealed transparent plastic sachet na may laog nin pigtutubudang shabu an police pusher buyer karibay nin 4,000 pesos. Na-recover man sa iyan sarong pidasong itom na coin purse na may laog na sarong pidasong medium heat-sealed transparent plastic sachet na may laog man na pigtutubudan na shabu. Tulupang pidasong small elongated heat-sealed transparent plastic sachet na may laogman na shabu o 12 gramo nin shabu na pigkakarkulong nasa 200,000 pesos ang street value. Nakuaman sa sospek ang sarong 1,000 peso bill na ginamit bilang buy bust money, asin mga barya na nasa 75 pesos. Malaking tulong po ito, ma'am, na itong pagkahuli po dito sa suspect natin. Malaking tulong po ito dahil nabawasan at napigilan yung maaaring maapektuhan at napigilan din yung pagdami ng kanyang, kumbaga po yung maapektuhan ng sa pagiging involved po dito po sa illegal na droga po. Naarestuan sospek huli kan pinagsararong puwersa kan SOU-5, PNP Drug Enforcement Group, Team 5 LFU IMEG, Police Provincial Drug Enforcement Unit, Camarines Sur Police Provincial Office, asin PIDEA Camarines Sur. Ang kapulisan po ng Iriga City Police Station ay patuloy na humihikayat sa bawat mamamayan na maging mapagmadsyag at mapanuri sa kanilang mga lugar para isuplong ang mga taong sangkot sa mga anumang uri ng illegal na gawain para sa agarang aksyon po, ma'am. Pagbalgar sa Akta Republika 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 ang kakaatubangon na kaso kan sospek. Para sa mga baretang tatak Bicol, Camille Gonzalez.